Khotso weso. Dumediswa ke Khotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya Phuputso. Mona mo re ntseng re tsepame re shebile hodima metheho ya yona. Mme kajeno fitiong ena re sheba ho bokella lesedi TATHA le ho le qanolla le mehlodi ya bobedi ya lesedi. Re sheba collecting data, analyzing data le secondary sources of data. Ho bokella lesedi data le ho le qanolla, analyzing, hape le ho sheba mehlodi ya bobedi ya lesedi. Phuputso e nngwe le nngwe e lokela ho ba le mehlodi e leng di-source ya bobedi e leng secondary data. Molemong wa ho ba le sethatho e leng ho ba le background sa moo thuto e kollang teng. Phuputso e nngwe le nngwe e lokela ho ba le mehlodi ya bobedi ya lesedi TATHA. Molemong wa ho ba le sethatho, background, sethatho sa moo thuto, study, thuto e kollang teng. Ka ntle ho boikhethelo o tla lokela ho fumana koatipa e leng concept, koatipa e leng context, koatipa context ya potso ya phuputso kapa bothata, poroboleme bo fuputswang ke efe, le ho ba le monahano ka theory le menahano ya morao-rao ka thuto kapa study seo sa hao. Ka ntle ho boikhethelo o tla lokela ho fumana koatipa ya potso ya phuputso kapa bothata, problem, bo fuputswang ke efe, le ho ba le monahano ka di-theory le menahano ya morao-rao ka thuto kapa ka study sa hao. Ha huo morero kapa projeke ya phuputso e etswang moyeng kapa vacuum-ung, le ha e le bonono kapa art. Kwana ho tlwaelehile ho baithuti boemong kapa leveleng ba ho fuputsa ho itshetleha ka mehlodi ya bobedi le secondary data ha ba fuputsa, ho fapana le ho hlahisa lesedi le letjha la mathomo e leng le primary ho tswa mosebetsing kapa ho tswa fielding. Hohle moo ho nang le lesedi e leng information le rekotwang, ho teng batho, baetsi ba ka fuputswang. O ka nahana ka ho sebedisa disebediswa le di-resource tsa jwale ho etsa thuto kapa study, thuto ya nalane, ho bolela diketsahalo tsa kgale, menahano kapa di-object, kapa wa nahana ka ho ithuta study se akaretsang naha kapa tikoloho e itseng, se sebedisang dipalo-palo le statistics tsa mmuso e le lesedi la motheho. Molemo kapa advantage, molemo wa ho sebedisa mehlodi ya bobedi, secondary data, ke hobane le hlahisitswe kapa le produce-suwe ke ditsebi tsa bafuputsi. Hangata mehlodi ya bobedi ya lesedi e entswe ka ditjhelete tse boima, ka disebediswa kapa di-resource tse kgolo, ho matsapa ao moithuti a ka tsebang ho a etsa. Ka hoo, ho kgutsufatsa nako e neng e tla sebediswa ke moithuti mosebetsing
kapa fielding. Ha o entswe jwalo e a e kgutsufatsa. Lesedi data le bokelletsweng kapa le collectuweng kgale le thusa ho etsa thuto kapa study sa nako e telele, ho thwe ke longitudinal study, e leng tatello ho tloha sethathong, bekeraonteng ho fihla monahanong kapa menahanong ya jwale. Seo re seng bonolo se etsa ka lesedi kapa data le bokelletsweng morerong wa phuputso e kgutshwane. Jwale mehlodi ya bobedi ya lesedi e ka sebediswa ho bapisa lesedi la mathomo, primary data, le leo o le bokelletseng ka sepheo sa ho etsa triangulate, e leng ho hlwela mehlodi e fapakaneng e amanang le ketsahalo e tshwanang, e leng sena se bitswang triangulation, ho sebedisa di-method tse fetang bonngwe ho bokella lesedi tabeng kapa topic-ing e le nngwe ka sepheo sa ho tiisa kgodiseho, e leng validity, le ho beha lesedi data leo koatipeng e kgolo. Lesedi data le setjhabeng le moo le ka komelwang ke batho ba bang. Lesedi kapa data le setjhabeng le moo le ka komelwang kapa la etswa scrutinized ke batho ba bang, hape ke sebediswa, e leng resource sa hao sa ho ya ho ile morerong kapa projekeng ya phuputso ya hao. Tseo e seng molemo, e leng disadvantage, tseo e seng molemo wa ho sebedisa mehlodi wa bobedi ya lesedi ke hobane o fetwa ke experience le boqhetseke tse fumanwang ka ho hlahisa kapa etsa generate lesedi la mathomo ho tswa mosebetsing kapa fielding moo dintho di etsahalang ka sebele, e leng real life situations. Hape lesedi data kapa data le tla be le bokelletswe ka sepheo se sa tshwaneng, se o sa matcheng le sa phuputso ya hao. Kwana mehlodi ya lesedi e mengata, e meng ke ya mahala, athe e meng e hloka tjhelete ho e fumana, ha e meng ho le thata ho e fihlela. Ho sebedisa lesedi data ho tswa mehloding e mengata ho ka eba le ho se tshwane, e le mismatch ha mantswe, terminology le tsela eo lesedi data le bokelletsweng kapa le collectuweng ka yona, le ho le qanolla. Hona ho thatafatsa lesedi kapa ho le bulela phephetso. Jwalo ka mofuputsi, o tla thulana le mathata a mmalwa ha o tsoma lesedi data le rekotuweng. Ela hloko tsena he: location le locating kapa sebaka, le ho le fihlela accessing, e le hore ke location le ho etsa accessing, locating and accessing. Nnete, e leng authenticity ya mehlodi ya di-source. Hape hlalohanya, e leng assessing, botshepehi, credibility. Hape la hloko ho bekga, e leng gauging, na le emela jwang, e leng representative. Ntlha e nngwe o elang hloko, kgetha mofuta kapa mefuta, methods, ya ho le toloka. Ho fumana sebaka, e leng location, locating, seo mehlodi ya bobedi, sekontari data, e leng ho sona, e ka e ba taba kapa topic e kgolohadi. Diketso, e leng di-activity, tseo motho a di etsang di kenyeletsa
eng le eng ho tloha ho phenyekolleng e leng ramaging, ho phenyekolla dikgopotso e leng di-archive tse lerole ka library e belaetsang ho isa ho etsa downloading lesedi la dipalopalo tsa mmuso ho tswa inthaneteng kapa ho check-a malwanlwahla ruins a city e leng toropohadi ka mpeng ya lefatshe lehwatateng. Esita le lesedi la morao-rao ho ka eba thata ho le fumana. Mohlala, boholo ba lesedi la economy la morao-rao le paetetswe kapa le entswe restricted ebile le turu. Ho ba molemo kapa lesedi data le lokela ho ba ditokomaneng. Ho ba molemo re lesedi le lokela ho ba ditokomaneng tse nang le tlhaloso ya basusumetsi le di-variables bohle le boitshwaro codes ba bona ha mmoho le mefuta di-methods ya ho rekotwa e sebedisitsweng. Jwale ha re shebe mekgwa e leng di-type le mehlodi ya bobedi ya lesedi data. Ho teng mekgwa e mengata e leng di-type ya mehlodi ya bobedi ya lesedi. Secondary data ya sehlooho ke mehlodi ya ditokomane ka sebopeho sa ho ngolwa le se sa ngolwang e leng written le non-written. Lesedi la tlhahlobo survey ka sebopeho sa dipalopalo e leng statistics. Jwale disebediswa tse ngotsweng ke di-record tse hlophehileng tse organizational tse kang ditlaleho, diraporoto tse ka motsheo e le hore tse internal. Hape ditlaleho, di-record tsa selemo annual, ditlaleho, di-record tsa tlhahiso e leng production, lesedi kapa data la basebetsi e leng personnel, ditlaleho kapa di-record tsa dikomiti le metsotso, di-minutes ya diphutheho, dipuisano, communications tse kang di-email, mangolo, di-notes, diphatlalatso, publications tse kang dibuka, di-journal, dikoranta, dipapatso, diphatlalatso, di-publications tsa mmuso ka mefuta eo ya tsona jwalo. Jwale ha re shebe disebediswa tse sa ngolwang, mananeo a televishene. Ha re bua ka disebediswa mona re bua ka di-material mona ke mananeo a television, mananeo a seyalemoya, direkoto tsa di-tape tsa di-video, difilimi ka mefuta ya tsona kaofela ho kenyeletsa difilimi tsa di-documentary, phatlalatso e moyeng e leng live reporting, dipotso, di-interviews jwalo. Mesebetsi ya bonono art, dibupuwa le di-artifacts tsa nalane jwalo. Jwale lesedi la tlhahlobo e leng survey, palo ya setjhaba e leng census e leng population e balwang e tswang ke mmuso, kgiro, employment, malapa, household, lesedi data la economy, di-record tse hlophehileng tsa dimaraka tsa ditheko le dithekiso, dikgakanyo e leng forecasts tsa economy, mekgwa, attitudes ya basebetsi. Tsena di ka etswa ka nako e itseng e leng periodic basis ka tsela e laolehileng haholoholo kapa ka tsela e laolehileng haholo, kapa tsa etswa ho ya ho ile, kapa tsa etswa fela thoso e leng ad hoc, kapa sewelo, one-off occasions. Tsena di ka boela tsa kgutsufatswa kapa tsa limitwa
ka karolo e leng sector, nako le boholo ba sebaka e leng area. Ka nako e nngwe ho ya ka na o batla ho sebedisa lesedi data lefe la mathomo kapa mohlodi wa bobedi ya lesedi. Mohlala, ha o qanolla e leng analysing mosebetsi wa bonono art ka sebopeho kapa form sa mopento painting, o tla sebedisa lesedi data la mathomo e leng primary ka ho itjhebela moetsi le subject, ka ho itjhebela disebediswa, di-material, esita le makgobonthithi, di-technique a entsweng mopentong e leng painting, a boholo e leng proportions, jwalo tseo di ikgethileng di leng particular ka mopento kapa setaki e leng artist. Ka nqa e nngwe o tla sebedisa mehlodi ya bobedi ya lesedi e le tatello kapa trends ya botle e leng aesthetic, jwalo ka ha o hlahloba kapa examining bopaki ba tswelopele ya nalane ya bonono kapa tatello ya na setjhaba, society, se ne se phela jwang nakong e fetileng ya nalane. Ho tshwanang ho ka etswa mminong, difiliming kapa mananeong e leng diprogrameng a televishene. Ha ho etsahale ho tseba ho fana ka tlhaloso e felletseng ya mehlodi ya bobedi ya lesedi, empa ho ya ka thuto ya phuputso e etswang e tla tiisa na mehlodi e nepahetseng ke efe. Etswe ho teng moteolohadi e leng range wa dithuto, di-subject tse sebedisang mehlodi ya bobedi, sekontari data. Le ha ho le jwalo, ho teng mekgwa e leng types ya lesedi ya motheo le mehlodi eo le fumanwang ho yona. Ha re shebe dihlopha, di-set tsa lesedi data tse online data. Ho teng di-website tse inthaneteng kapa online tse fanang ka phihlello e leng access ho lesedi data ho tswa ho buiyane ba mehlodi. Mang le mang a ka iphumanela lona ha a batla, neng kapa neng, a le kae kapa kae ho tswa dihlopheng, diseteng tsa lesedi. Athe lesedi la kgwebo le la matjhaba, la moruo, economy, ho teng ditsha tse fanweng tse ngata le tsona tseo motho a ka itjhebelang tsona ka bongata. Ho teng hape boseberwana ba dikopano, di-organisations tse fanang ka lesedi la tlhahlobo, survey, ho tswa ho dikopano e leng bodies tsa barutehi. Jwale se ke wa lebala, ha se dihlopha tsohle tsa lesedi tse sebopeho sa mathathamo, lists a dipalopalo, statistics. Lesedi le nkang sebaka e leng partial le teng dimmapeng le di-charteng, charts. Morafo e leng mine o mong o nonneng wa lesedi ke moo thweng ke geographic information system, eo e leng mohlodi wa ho tiya wa lesedi data la lefatshe le la dipalo tsa setjhaba, demographic, tsa lefatsheng, world lohle, lefatsheng lohle, hodimo ha makgobonthithi a ho etsa dimmapa. Jwale ha re shebe lesedi data la ditokomane, dingolwa, di-text tsa culture, e leng hore re bua ka cultural texts, dingangisano le debate tse ngata tsa theory
jwalo ka nako ya hlakantsutsu ena e re bitswang post-modernity, le ho nahana ha mmoho e leng thinking together, kapa ho latela lebaka logic ha mmoho le bobedi slash le e leng both slash and, ho fapana le ena kapa yane either slash or. Di phathahanetse batho kapa baetsi di-subjects ba puo mmoho le ho toloka ditlwaelo tsa bophatlalatsi ho dintho di-issue tsena hangata di fetohileng tsa sehloho thutong ya sociology, e le hore re di ngangisana tse ngata tsa theory le tsa theory jwalo ka nako ena ho thweng ke ya hlakantsutsu, ke bitsa nako ena hlakantsutsu ya post-modernity, mmoho le dingangisano tsa post-structuralism, e leng ho nahana ha mmoho thinking together, kapa ho latela lebaka logic ha mmoho e leng moo thweng bobedi le e leng both and, ho fapana le logic ya either slash or. Di phathahanetse batho kapa baetsi di-subjects ba puo, baetsi ba puo le language, mmoho le ho toloka le interpretations ditlwaelo tsa bophatlalatsi e leng cultural ho dintho di-issue tsena hangata di fetohileng tsa sehloho thutong kapa studying ya sociology. Tlhoko e leng need e kubulohile mona jwale ba ho ikubulohile ho shebuwe methodologies, meralo le tsela, procedure ya phuputso e le go tlhoko e kubulohile e dumellang qanollo e tsitsitseng ya dingolwa text tsa ditlwaelo tsa bophatlalatsi e leng cultural text, ho tseba ho di bapisa compare, ho hlwaya le fofo e leng replicate, ho di shanofatsa disprove, le ho elellwa tse akaretswang e leng generalize, e ka hohle ho jwalo empa ho se jwalo. Ho tloha mafelong a 1950 puo e qanolotswe kapa e ntse analyzed ka mahlakore di-viewpoints a mmalwa a motheo, e leng sebopeo structure seo puo e nang le sona, e leng di-property sebopeo sa puo. Batho ba kang Chomsky, Sachs, Skidloff ba kentse letsoho motheo o mong ke wa puo e le ketso action ya koatipa contextual eo e etswang ho yona. Batho ba kang Wittgenstein, Austin le Searle ba kentse letsoho hape mekgwa ya puo e sebediswang ka yona ke setjhaba, kamano ya puo le setjhaba e leng socio-linguistic, esita le melawana ya sebopeho puo e leng ethnography of speaking. Batho ba kang Hyams, Bernstein, Labov le ba bang ba bangata ba kentse letsoho. Le ha ho le jwalo, moelelo wa dingolo e leng texts, di-texts tsa ditlwaelo tsa bophatlalatsi e leng cultural texts o pharalladitswe ho feta dingolwa tse tlwaelehileng le literary works, ho fihla ho mefuta yohle ya puisano ya maemo jwalo ka mmino, opera, ditaba tsa televishene, diphutheho kapa meketjana, cocktail parties jwalo jwalo, esita le puisano fela ya motho makgetha jwalo ka ho ja lekomo, converse kapa moaparo, dress, ho meta criterion ha sehloho ha dingolwa di-text tsa ditlwaelo tsa bophatlalatsi ke ho etsa motho a tsebe ho bala, read, moelelo e meng e teng ho dimaka, di-phenomenon, dingolwa le di-texts ka ho di tla kenyelletsa ditshobotsi kapa aspects tse tshwarehang, tactile,
tactile, tse tshwarehang tactile, tse bonwang visual, le tse dumang kapa oral, ha mmoho le monko le tatso. Di ka eba le tsa jwale kapa tsa nalane, hape di ka eba tsa tlhaloso description kapa tsa dipalopalo statistical. Efe kapa efe ya tsona e ka eba dipalo, dinomoro, e leng quantitative, ka sebopeo, e leng nature, ka boleng, quality, e leng qualitative, ka sebopeo. Jwale ha re shebe mehlala ya e meng ya mehlodi ya bobedi, secondary data, e tswa moteoleheng wa mehlodi, e leng di-source tseo motho a ingolletseng tsona ka tseo a thulang le tsona ho pheleng ha hae, e leng personal documents. Nalane e phetwang oral histories, mabinabine, e leng commentaries, diaries, mangolo, nalane ya ho phela, e leng autobiographies, ditokomane tsa mmuso tse phatlaladitsweng, official published documents, ditokomane tsa naha le ditlaleho, e leng state documents and records, dipalopalo, statistics tsa mmuso, ditokomane tsa kgwebo kapa tse hlophehileng tsa mekgatlo, organizational, tlhahiso, e leng production, ya ditsi tsa phatlalatso, e leng mass media outputs, dikoranta le dijenale, dimapa, maps, di-drawing, metlae, e leng comics, le ditshwantsho, photographs, dipale tse qapilweng, fiction, dipale tse etsahetseng, non-fiction, tlhahiso, production ya barutehi, di-academic output, dingolo, articles tsa dijenale le dibuka, conferences tsa dipampiri, papers, di-notes tsa di-lecture, di-common critiques, ditlwaelo, diraporoto tsa phuputso, dibuka le dingolwa, di-textbook, tlhahiso, production ya bonono, e leng artistic output, tlhahiso, e leng production ya kalaneng, theatre, di-play, ho tidinya, opera le mmino, musical, dikomang tsa bonono, e leng tse artistic, mananeo, programs, diprograme, dibukana, booklet ya mathathamo la diketsahalo tsa kalaneng, e leng theatre, di-notes le dingolwa, ephemeral, tse fanang ka lesedi tse ngoletsweng nakwana e kgutshwane ya kopano ya batho ya eng le eng, tse sa rerelwang ho bolokwa, tlhahiso, e leng production ya internet, virtual outputs, maqephe, e leng di-page a web, le dipolokelo ya lesedi, e leng databases. Jwale ha re felle mona, re tla re sheba na jwale di-library, di-museum, di-gallery le dikgopotso, di-archives, na tsona di re tshwaretseng ha re sheba secondary data ha e lale.